Chung Chungs television zona ba megoita thonriwe asai matibu zain ru nagathum tingsanai timitong local daily chamche the Tamelong Times the Ganfu Mel the People's Chronicle khani di cham na gabi sumi cham megoi na khang pai da lo ne cham da ba mai gai khang thwaliu phau mai rai mekhau Tamelong Bazaar cheng si hak na ba me zeng rina local amlay tong initiative call suna pothole nun major repairing sukang katam da khang kareng sin thana bamte pothole si mai area goi khotai chip Punglau tangkante roller ni tak lokante tuna chamko hilowe. Dola nai di nai nung tai Israel ko Lebanon ka di tong dui bazat thang nai mai kai dai dahiya ko tai airstrike sukante. United Naga Council UNC Manipur Government Kani Center Kani Gantum Tripartite Roi Manipur ko district athan ka siam palokan mai luan ko tok tat kai da khang asai batiu bu zeng ru na ka thum nung hai thei tuna center tong khin sumai AK Mishra Roi kau kan the. Nagaland Town Minister Imkong L. Imcheng Rina Naga Adagrao Reban Sin Silanari Sudat Meta Nunik Mangmai Indao Kane. Ga Nai Nung Tai Kuki Zone Militants Le CRPF Borobekra Ko Tamaika Akyam Ko Rina Kuki Gai Gan Runaka CRPF Ganai Taikan Maitang Dolanai Di Nai Lauton Civilians Intai Mai Maitai Gan Ganai Tai Mepum Pupang Dari Tuna Police Ang Cham Ko Sai. Tamalong ko nabzau ta zausit meluan ko dolanai te Joint Tribe Council JTC to Women Wing Tamalong Zone ko Rina Palong Junction Thang Rina Zau Liter Chingkhat Pai Mu Nimpang Kante. Manipur government Rina Kathau Tan Ba Khang Thai Makge Juna Pian Mak Mai Indau na Imphal Valley ko nai mai civil social organization Runa Kathum Rina di nai nung tingzin 6 PM ko rika hau na shutdown takai Kante. In time mele kung sai merina ramsiat na lungba mai ching le in zang kariu mai ching pai nun ko hai ban thau mai hai ran kuna ba me People's Revolutionary Party of Kanglaipa khani ka Newton Military Wing Red Army dolanai di nai nung hai athoba singi ningsing numit marche de mung langpatna takai kan the Lok Sabha tong MP Bimol Akoizam rina social media Twitter ko Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Khani Chief Minister Biren Singh ta katum melung ko kukui militants rina nimlaw na ba may guay ta palaw kong action lataw kang sakante. Luan Tamru na katum tang may Mohan Gupta Football Tournament 2024 District Sports Association Silchar Rilang na takay kad may kautay Manipur may team FC Rangdai rina champion lakante. Asian Hockey Champions Trophy ko India may women team rina 3-2 ko Korea ta ngamlaw kante. Kamay suna ting na ilam ni pain da law ni asay matibu zeng ru na katum tong cheng hai 27 degrees Celsius to 14 degrees Celsius na ba me nay mig rina 5:32 AM to 4:30 PM na ba me gan ko nay gai puni kumazimbang tipu intande to na hilowe. Zauna ba may hai Chung Chungs television tong kabisu me chame may guneta tuan kute.